وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Saya ulangi soalnya ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Soal kedua. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh faraqna summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية
Raski. Soal pertama. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجونكم Jangan dibisik ya, yang dari samping kiri kanan itu jangan dibisik-bisik ya. Saya pandu dari sini. Saya ulang dari awalnya ya. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجونكم Pindah ke soal kedua. Soal kedua. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Baik, selesai. Giliran juz 1 putri.